Ngiyalibingelela bantwana benkosi enkulu yaseSeptheni bamaNazaretha uShemron Ngcwele uNyathi lwezulu waseSeptheni uZiqu-Nhlana. Namhlanje ngicela sifunde noma sibheke isihlabelo esigaba 57 esithi sifuna indlela eya ekhaya. Alright, sengiyaqala. Ngisaba inkosi mfowethu uNxumalo. Ngiyacela inkosi into eyisifesu, into esibe yinhle egameni lenkosi uNkulunkulu wethu. Amen. Sengiyaqala. Sefuna indlela yokuya ekhaya. Sifuna indlela yokuya sifuna indlela yokuya ekhaya. Cala bathu. Jehovah, Jehovah, inkosi yethu, umdali, umdali wezulu. Jehovah, inkosi inkosi yethu, umdali, umdali wezulu. Jehovah,
aba 3. Awo indlela indlela eya ekhaya eya ekhaya yedlula edlula ozini edlule ozini indlela indlela eya eya ekhaya edlula edlula Nkosi. Konke indlela indlela eya ekhaya ekhaya edlula edlula ozini edlule ozini indlela indlela eya ekhaya eya ekhaya edlula edlula Nkosi. Oh, indlela indlela eya ekhaya eya ekhaya edlula edlula ozini edlule ozini indlela
indlela eya eya ekhaya ethula ethula Nkosi. Isigaba sesi-4 sokugcina igxalaba 4 leli sihlabele. Oh, indlela indlela eya ekhaya eya ekhaya ethula ethula oh Nkosi ethule Nkosini indlela indlela eya ekhaya eya ekhaya ethula ethula ekhaya ethula ethula oh ethule Nkosini indlela oh indlela eya kathathani eya ekhaya hayi bangcwele ngiyabonga namhlanje ngicela ukuyibamba egameni lomnyozo uNkulunkulu wethu. Sabonga, Nkosi.